achi wi kham tai pau ping Manipurli curfew kasai sang haira Shimli COVID test sawa phokhaura Naka political issue wi core committee khare meeting khwika haira Leikhayang ator achi upau Ringphawon Zimik in apami dele achi upau maisai nang nang romsa Manipur wi COVID situation hi yang laga arila chakchinglak aina khawar ka sahauda stately curfew haira kasachi kasai sangmi haira Chief Secretary and Chairman State Executive Committee na jijikhmi athishuda ngayawi curfew ngazin pungshini aina hapok laga mathor pungphanga aina tangda district tongkhali haimi haira kala mathalak aina kharing kharak shokhawahi COVID wi situation kala vaccine kakapui athishuda yang mamanra da hanga Hanthotap kala kashak gazawi dukan tarik tharada khani tharada phanga tharada tishat thang mathor pungshini aina thara alungli shobaira authority na maya khami computer kala mobile service ping kashak gaza dukan mukasho thang mathor pung thara aina mushun pung khani wi alungli shobaira aya ngazin wi report athishuda Ukhrul COVID positive mi tharada akha samphanga Town Hall Screening Center li mi mukuda kuthum test kasali positive thuruk samka phangna tungre contact tracing mi phanga test kasali muti positive sa saya kala be khuli mass testing mi shakha apathara kasali positive aka samphanga da DSO report na hanga COVID second wave khara hili Ukhrul district li ari rashung da COVID positive samphanga hai hi ngrum siar laga shashini hangphanga da kuthum kashung haira District li ari COVID kaza mahung da khalei mi hangmati da chishat leida le kala COVID care center aina ari shangli COVID ka kaza ngha gasa mi kuthumli aya discharge sa haira da aya ngazin DSO wi report na chithemiya Manipur li achi aina state wi shimli COVID test sawa phokhaura kala ari shang aina COVID care center li ngha da khalei pingli kasha kaza khalem aina ngaran mi phokhaura da leya aya imaketel Imphali mass vaccination room committee Chief Minister N Biren Singh na wayang sangmi da leilon da khlei shinau chungmei da li ari kap khwi ngasak laga thak mai da leng phu chi sho khawai sa da khlei wi maram li la hanga Kethel chili media pingli khangajek chili Chief Minister na hanga gaja COVID patients nga ha da khlei chili shimkhur kala thaikamsui kharahi mamya lui mara Kashak gazali changki kuchi saikora shokar na yang sangda mimau hi mathada ngakhui khawai sadalei kuchi hi impact TV wi pau akhana hanga Ajon thang naga political issue wi wangsem ka hai parliamentary core committee wi khare meeting rhododendron hall chomoki dimabuli sahaira meeting chili resolutions phanga ka da sem haira Indo naga political dialogue li changda khlei parties ping saikora Kapha ningrin kala khayashi khangrok aina peace talk khwiwalu shit khawai core committee na ngakaw haira kachicha shi winning gachangli mayangla yarina sanglak aina the greater interest of honra ka hai chingri ka hai ning gachangchi samphangshap khawai kala kathak wilungli chan ngajek chi khokha sada kupsang khawai la meeting chili ka saksang haira chingri ka highway political solution khwi khara hi ningchang roxier salala media li party pingna khet ngorok da rak hai hi na Yari migen li thengwi khangasak lei haira chithada sada changda khlei party ping saikora khokha sada muiwa khwaila ngajek haira hiaina ngso the church civil societies NGOs ping nala peace process hiwiwang kutom mi khwai kala organizations ping aina tribal hohos nala khokha sada jatwa khwai kasa hili mathalak aina shoro khwing ro khwai kasatsang haira Core Committee chili Nagaland Chief Minister Nefurio Convener Nathanda Deputy CM Y Patan aina opposition wi kathana Naga People's Front wi TR Zileng ani hina co-convener sadale Department of Expenditure Ministry of Finance na post devolution revenue deficit wi fourth monthly installment sada state tharada shini kadali lupa crore thingchiko shachishat hangshini da akha khayemi haira Kala chili Manipur wiwang lupa crore shakhani apathara khushok mi haira Chatta khalai financial year hi we post devolution revenue deficit grant azingli lupa crore shachishat
hangmatida akhahi Manipurna samphangka haina. Post devolution revenue deficit grant kachia center shokarna yari wiaina kazip khui kahai tax aina gazang chi wiaina stately ngayar khwahi Indian Constitution we article 275 we atishuda states pingli center shokarna khamina kala grant chi 15 finance commission we recommendations atishuda monthly installments aina khamina. Aya the Tangkhul Express news channel we official launch sampat kahai rania naw akasada mupum phalak aina kupsang haira launch kasa jili chairman ATC Ukhrul yaroncho ngalungna maso social activist YL Ravins na guest of honor kala nobert khayi na special guest sada rangurumia Express news ta sokta kahina khel waida apart from the TV arena radio da ela hi khadang khata ready running here the through psychology the sok sakta ready ka ready running here it sang ka it the reran khai what ji male lak la achira khre sa ne tha it video ni na thum YouTube pe sa ko ka Tangkhul ki ai na thum na encouragement pa la ke thế sự phải ở đây akha za no protein no za ri na angai de sam ki ta media ta da thế ni ka re ye ma hang ke ka itu we identity wa ka ha ya par ke je Tangkhul Express jao ki da Tangkhul Express Tangkhul we और बताइए तो नागा we ki identity ki we hina team aka sada hani sangaye nasi Tangkhul Express dija kala itumna aka sarala kada itumi saka theba thelo chungha le kome wa every field dija ijawa expertise ko so sa the sab ne ta sa the ma hamle ka are lasting sa ba ni in the other recognize ka sa ne kada very rawe so mình mới dần ra là phải cũng sao đấy là ác thân nó thường nó học đi xé ra là học cái gì thì là thằng tay là ác thân này cái là rồi là dân bị cái chúng bắt sa election dân sa là doctor sa là ô media đi dân sa là đi dân sa profession sai của mình đi thì thường mình rồi đi chỉ hắn là nó sa cả một trăm một con hàng này mình học được chung không chung sai đấy mình cái chung không chung này đấyทั้งคือหลักที่ทั้งเลยรำจังแต่ว่าพวกคงดีอีหลักฟิลซ่าแต่ก็อาจจะTangkhul Express那些newsมุจฉริตนี่ที่อีหลักอะไรฟิลเลยเพราะเนี่ยยังต้องเลยที่ฟิลอะไรที่เช็คสังเลยคำท้าอุตสาหกรรมยังต้องคือนิ่งช่างก็เราสอบมีเลยคำท้าอุตสาหกรรมจบเลยถ้าขังมาเลยอะแค่วัดมุ่งสูงไปมาเลยนี่นะก็จบ看那个听看听啊哈，上色这些，安那TV police呢的呢 ，don't use media to impress the people, but use the media to impact the people 的呢。he went on sabas 的那个，现在等稍微，伊呢，是到时呢，就一些 launch Tangkhul 的航空行业呢，可能也是开的，希望了这个。Ina Tangkhul na long report de ni sang target sa hai social media news channel Ukhrul le yang akha ji sang target sa hai masar pak ji sabla ka ji company ya bung on cloud en sa hai ni shi no percentage ya hai de la some few lakhs am is a program for side Tangkhul Malay News Media Channel at the first, because I'm telling you, all of you will go very far. Already. ISTV Infalin declare President Buffalo and Tangkhul now Phunga Mayor Akal Lak na Bharat Medina Phunga recruit sami. Mishwala ji, paktetik injo patvera atun sichin gai ji. The Tangkhul Express advisor Ashanka Sarnathanda Singaka Ranye Chili Ukhrul District Journalist Association Tangkhul Naga Film Association, Tangkhul Music Forum, Tangkhul Katamnao Saklong,
Tangkhul Shinaulong, Tangkhul Mayor Ngalalong, Tangkhul Lesaklong, Tangkhul District Passenger Service Association Hiping Wiming Ningping, Kalang Sot Now Pingzang the Lounge Kasa Ranye, Ringphawon Aina Sa Haira. Kala Yarili, the Tangkhul Express News Channel Hina Hangaya Gaja, Kankhana Kamataya Pao Kamimang Maningla, Kur Ramwi Rekasang Pongli Kushok Gazang Pao, Hashok Mida, Ituming Layli Rekasang, Kalamatha Kasang Kwikarali, the Tangkhul Express News Nala Kashop Aina Tangda, Pao Kami Aina Sharukwi Mikwai, Ningrin Aina Channel Hi Kasemna. Jinjure Kuli Luisa Luisham Kupuda, Kuwi Rijum Now Being Room the Kai Kapawi Ranye Community Fishing Kwika Haira. Hitada Yari Kai Kapa Kangarum Hi, Koka Kasa, Mishai Kangarok, Kalaleshi Kangarok, Kachite Sada, Achalaka Awo Ayu Todd Aina Sakara, Ngashan, Kum Kachida Mayon Chingdalei. Ati we come die about being Ladwida Pamili. Maniburli curfew Kasay Sang Haira. Shimli COVID test Sava Pokara. Naka political issue with core committee Kare meeting Kwika Haira. Aju Pau Hinang Chang Haira, Pau Nada Clay Nathum Psycho Relay Ringphawon Zimik Shong Saserano.